मरुओइबा पाउ पिजरी गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंह निंगथौकाबा नुमित की मसा मसा की मथौदा हंजिन्नबा चीफ मिनिस्टर अपील तौरी गवर्नमेंट की ओइनदी पैरालाइज ओइबा यादबनिना अखंगबा अहैबा मी नेकदा थबक सुहलगनी हाइरी सेनापति की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भारत सरकार मणिपुर सरकार अमदी यूएनसी की नाकल अहुंगी ओइबा वारी सानख्रे अप्रैल की तांग 10 फाउगी मनुंगदा स्टेट गवर्नमेंट की फिरेब यूएनसी अमसुंग सेंटर दा खंगनबा हाइना यानख्रे अमदी मणिपुर बीजेपी लेंगाक्लिबासी कॉन्स्टिट्यूशन की लॉसिंग खोंगोइनबनी हाइना एआईसीसी की स्पोक्सपर्सन सुस्मिता देवना फोंदोखरे खुरुमजरी मिटेंग ताबिरबा सिंह तराम नोक्सरी पाउ संदोकना पिजरी तरेत सुबह पे कमीशन चना हल्लू हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंगना थबक लेपगी खोंजंग चंगशिलिबा असि फाइनेंशियल ईयर की येंगलगा लाक्लिबा निंगथौकाबा नुमितगी मसा मसा की मथौदा हंजिनबिनाबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन अपील तौरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की कैबिनेट हॉल दंगसी नुमिदांग पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना एम्प्लॉई सिंगी तरेत सुबह पे कमीशन चना हन्नबा गवर्नमेंट असिना इन प्रिंसिपल अयाबा पीरबनी अदुबु मतमदी थानागुमसी हाइना जेएसी दा खंगनखिबनी गवर्नमेंट असिना एम्प्लॉई सिंगी तरेत सुबह पे पिनिंगदबा करिशु लैते फाइनेंशियल ईयर असि लोशिलगा पुन्ना अमुक फमिन्नदुना खनमिनसी तरेत सुबह पे कमीशन असि मतंगदा ममांगी गवर्नमेंट की मतमदा फिटमेंट कमिटी सेमलम लबसु मदुगी अहानबा मिफममा ममांग सही की अक्टोबर की तांग 16 पांगथोक्तुना तंगाई फदबा इन्फॉर्मेशन सिंग मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदगी कौदुना थबक पाइखटपा हौखि सही असि जनवरी की तांग 13 कमिटी असि अनिसुबा मिफम पांगथोखि डिपार्टमेंट सिंगदगी फंगबा इन्फॉर्मेशन की मतुंग इना इंग 2013 की मे की तांग 15 फाउबदा स्टेट असि रेगुलर पोस्ट 19 सनीपा निफु मंगा पेंशनर लिस्टिंग निफु मंगा चमगा कुनहुमदोई लई तोंगान तोंगान बा बॉडी सिंगी ग्रांड इन एट यावना टोलोप अमसुंग पेंशन की अहेन बसनफम सहिदा लुपा करोड़ लिस्टिंग अमगा चामरी तंगाई फदे फिवम असी येंगलगा स्टेट की रिसोर्स हेंगत हंदुना एम्प्लॉई सिंगी पे हेंगतना बुखोनरी आसाम स्टेट मसागी ओइबा पे कमीशन अमा चटनबा नत्तना अवांग नोंपोकी स्टेट अमता तरेत सुबह पे कमीशन चटनबा लेट्री मरम अदुना हौजिक थबक लेपगी खोंजंग चंगशिनबा सिना लाइरबा मियाम चिंगमी तमी इमा इबेल ओबीसी सिंह अमदी चौखत थौरांगी बिल सिंह पिथोकदबदा अपनबा ओइरगनी मसिदा जेएसी ना ताबीद्रबदी गवर्नमेंट अमा चलाइदबदी यादबनीना डिपार्टमेंट सिंह पैरालाइज ओइदनबा चपचाबा थबक लौखतकनी अखंग अहि सिंह नेकलगा थबक सुहन्नबा थौरांग तौरगनी मसिगिदमक मरी लेनबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंह डायरेक्टर अमदी डीसी सिंह दा खंगनख्रे मियामनसु गवर्नमेंट की प्रपोजल असिदा सौगतपियु हाइखी गवर्नमेंट की अखोइदी थबकी तौदब यादबनिना अरैब मशीनरीज अरैब अखंब अहैब मी कोइथी थीरगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह डीसी सिंह लेरिब सिंह मखोई द दिल्ली वेस ओइगरा पिथोगा मी नेक्शनबगी मी एंगेज तौजनबगी नेखलगा तौहलगा एक्सपर्ट ओइफिंग तौरकांदा स्टेट गवर्नमेंट पैरालाइज ओवे आरोय लाइरब लेटब अवाना मयामगी फाइनेंशियल ईयर की थादोकदब स्कीम मयामगी पैसा मयाम तौगदबसे मसीमदे अखोई गवर्नमेंट की तौदब यारोय अखोई तौगनी मदुदैदा लाखबा कॉन्सिक्वेंस गवर्नमेंट थेंगनगनी तौबददी इट इज माय अर्नेस्ट अपील फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट अखोई गवर्नमेंट के अखोई अपील तौरी फाइनेंशियल ईयर नि 1400 करोड़ एक्स्ट्रा सही अमदा चंगकपाइसे अखोई मणिपुर स्टेट कुंबदा खिदंग फिबम चादे अदुबु अखोई पीनी हाइबदे अखोई पौरे अखोई जे रिसोर्स कन्न होनरी जीएसटी दगी करीदगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेवेन्यू दगी तौरकान अखोई रिसोर्स हेंजु हेंकलाय फॉरेस्ट दगी करीदगी आई नान असेंबली दजु हाइजरिदुनी कोई सुंसोई सोइदन मसे मोइगी से पीननबा हाइबदुम दे कमिटमेंट नि अदुगा मतमदुगी वादनी अदुना बाय मंडे सेप थबक हंजनबियो मसिदा पब्लिक मयामनसु मणिपुर की मयामनसु सपोर्ट तौबियो अदुगा एम्प्लॉय मयामनसु याबियु हाइदना मीडिया इसन लाव मयामगी कुथांग बाय मयाम अपील तौजु सेनापति की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भारत सरकार मणिपुर सरकार अमदी यूएनसी की नाकल अहुंगी ओइबा वारी सानाबा लुशिनख्रे सेनापति की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की डीआरडीए की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा वारी सानाबा दु ngasi ayuk pung 13 minute 15 dagi hauduna nungthil pung 2 fawba chathaki ngasi gi wari sanaba du da India government की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी एनई सत्येंद्र गर्ग स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हंखालियन ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर एन कायसी अमसुंग एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेश्याम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डॉक्टर जे सुरेश बाबू अमसुंग सेक्रेटरी रेवेन्यू टी रंजित सिंह सुसरुक याखी
UNC gi maikai digi President Gaidon Kamai yauna atopa loop singi mioi singsu saruk yaki ngasi gi wari sanaba duna UNC na taliba demand sing asigi matang da state government ki firep ama aroibo oina April gi tang tara fawgi manungda loishinduna central government amasung UNC da khanganba loinana mathangi mifam April gi tang kuntreta pangthokpa haina yanakre hiramasigi matang da aikhoi gi mihut jitningomana pirakpa report ama ngasi pangthoki ba tripartite to asina tongan ba warep sing loki warep sing adu manungda lakli ba April gi tang tara fawgi manungda hajudai ba sarkar asina sab state ama maruina United Naga Council na taliba dabi esi matang da state sab sana piu haibasini aduga makhata na lakli ba April gi tang kuntareta to amo pangthokani maduda madugi stand amagi stand leriba du lepkani hajit laibu wahang di ekhoi mamangi sarkar na adumba district threat asi ekhoi lauthokibani madugi matungda haji anoba sarkar si lakhibani United Naga Council na pamliba dabi di mohina taliba dabi di ekhoi nongna semkiba district threat asi handu haibsini swaisida hangba yabu wahang di Manipur gi state assembly na su hariba district threat semkiba asi kahimba roll back toru haibsini adubu hajik reform sida Manipur sarkar na karamba decision logdage laliba April tara sida karamba decision logdage aduga laliba April gi tang kuntre sida pangtogdariba makhata ba to wasdana kari final logdage haibsini video journalist aboigalena jitningomba ISTV news senapati Manipur da BJP na laingak libasi constitution gi laws sing khongoi na bani haina AICC gi spokesperson Susmita Dev na phongdokre ngasi Delhi gi AICC gi office ta pangthokpa paugi mifam amada wafam asi mahak na phongdokibani paugi mifam aduda Manipur gi hanagi deputy chief minister Gaikhangam Arunachal Pradesh gi MPT Sanjoy Shu saruk yakhi Susmita Dev na makhatana Delhi High Court na election commission da Delhi gi Aam Aadmi Party gi MLA kungi wakata na bakhangan kiba Judgment ikai khumnai adubu maru oiba issue khara di pukhatpa pami BJP amasung Aam Aadmi Party hauji hi amata tongminabani Aam Aadmi Party na ainbu noknabagum BJP na su Manipur da aina yadaba thabak asi sathari MLA tarani thoi parliamentary secretary hapsinduna ainbu khongoinari masigi mathakta chongthokhiba MLA sing disqualified tawdana Constitution gi 10 schedule khongoi naduna leiri maram maduna Manipur gi BJP MLA tarani thoi amasung Delhi gi AAP gi kun khudakta pham thadok naba demand tawki Delhi da kem tawduna leiriba Congress party na Rajya Sabha gi opposition leader Gulam Nabi Azad ka unaduna Manipur gi hawzik oiriba rajniti gi matang da pawdam khre ngasi ayu Gulam Nabi Azad ka unaba du da Congress MLA Govindas Konthauzam AK Mirabai K Mega Chandra TS Lokeshwar O Suraj Kumar O Henry amadi Fazur Rahim amadi Youth Congress ki maikai dagi AK Roman Susaruk yakhi Pung amarom chupna wari sanaba da Congress party gi maikai dagi Gulam Nabi Azad ta handak pangthok liba Taramathoi Shuba Manipur Vidhan Sabha Mikhalda Congress na seat Kunnipan Fangduna Mai Pak Labasu BJP na matau karam na sarkar sem kiba Congress tagi MLA Singh Chen kiba Parliamentary Secretary gi matang da amadi anti-defection law gi matang da ruling party gi speaker na thausadana laithokli haiba wafam paudam khi Gulam Nabi Azad na Manipur da Congress sasan hanjilakna ba honabada mahaki maikai dagi pangba yaba mateng panggani haina thajaba pirakhi haina Delhi da kem tawduna leiriba Congress MLA amana ISTV news ta phongdorakli Democracy chatpa laibak amada judiciary legislature amadi executive mong chumna chatlabadi laibak adu tangdu laitagani haina Manipur gi governor Dr Nazma Heptula na phongdokre ngasi Manipur High Court ki mangarak suba chahi gi thoramda wafam asi phongdokibani High Court ki auditorium da pangthokiba thoram aduda acting chief justice and quotation justice KH Nobin advocate general N Kumar Zed Bar Council of Manipur ki chairman O Madhu Chandra High Court Bar Association ki president S Paunam amasung amba ki president S Chandrajit Susaruk yakhe governor na makhatana Manipur High Court ki laifam thokpa judge suna leitriba se center da tanaraga athuba matamda shuhanna buhonagani India ki constitution da chatnariba law asi India pumba gi state sing da leiriba kanglup khudimangna Chatnaba yaba mongda semkibani lo semba matamda matamadugi puwari nat amadi chatnabi singa achawu mari leinai Manipur gi tonganba High Court ama leirakpa chahi manga mapung pharakpa si chokthok chaningai ni haiki Most people say that believe in the rule of law, yet few can define its own merit. High rule of law scores are the unique biggest contribution to the national prosperity, peace, liberty and freedom
from corruption. To understand and uphold, then the rule of law. The rule of law should be a living reality, properly understood by ordinary people, continuously more important than is generally realized. As you all aware, the edifice of democracy in the country rests on the three pillars: legislature, judiciary, and executive. Lamhelpat area da semjin sajilamba lam hectare Samari Humpudra Mangagi Tongan Tonganba project sing Atuba Matam da Takairagani Haina Chief Minister Nongtongbam Biden Fungdokre Kongthanga si Imphal Valley da Nong Khajiktan Tabaga Ising Toina Sauriba si Ngakthokpa Ngamnana Bani Haiki Manipur Remote Sensing Application Center Department of Science and Technology na Sinduna Chingmerong da Leiba Classic Grande da Pangthokpa Promoting Space Technology, Best Tools and Applications Scheme Governance and Development gi Manipur State Meet Hogdopagi Thoram the Chief Minister na wafam masi phongdokibani Thoram adu the Deputy Chief Minister Y Joy Kumar ISRO National Remote Sensing Center Northeastern Space Applications Center gi scientists sing na susaruk yakhi Chief Minister na makhatana Space Technology season aduna State Asigi Department sing na sakhat thorangi project sing paikhatpada hena Mapung phana planning tauba haiba pandamasi scientists sing na mapung phaba information amadi data fanghalaklabasu thabak paikhatpada madu chapchana indrabadi state meet asigi kanaba layoi haiki Providing data and details using through scientific knowledge, ISRO and whatever. The main problem is we, the implementing part. ISRO has given many things which can be timely prevented from any disastrous incident, but we cannot do it. We should be very much concentrated on it, and we should be very aware of it. Deforested and poppy plantation was on, going on, planting. No one doing nothing. Then what is the use? Amaromda Hanagi Deputy Chief Minister Gai Khangam na Luchingba Congress MLA sing na ngasi Supreme Court ki advocate Salman Khurshid Amadi Hana Finance Minister Oiramba Supreme Court ki Senior Advocate Oiriba P Chitambaram gasu unakre Makhoyani na 10 schedule na Parliamentary Secretary Singi Office of Profit ta soidana disqualified tawani haina Fongdorakli hairi ngasi unabadu da MLA K Ranjit MLA D Korungthang MLA Lokeshwar MLA K Megha Chandra MLA Suraj Kumar MLA K Govindas MLA AK Mirabai amadi MLA Chaltolian Amosu saruk yakhi Amaromda Manipur ge hauzik oiriba rajniti gi phibam gi matangda AICC gi office da press conference ama pangthokani hairi Thobal district ki manung sanba Kwarok Maring Village da National Health Mission gi midyeng makha da District Health Society Thobal na sinduna nongmagi oiba health mela ngasi pangthokre thogdokpagi thoramda Thobal gi DCM di District Health Society gi chairperson su oiribi Rosita Chief Medical Officer Thobal DHS Thobal gi Director Dr. N. Jayanta Kumar District Family Welfare Thobal Dr. N. Ekendra Singh Kwarok Maring Village ki Chairman P.S. Laidunna Maru Oiba Musing Oina Saruk Yaki District Health Society gi Makhada Leiba Departmental Store Taranipan gi stall sing hangduna photo exhibition amasu pangthoktuna ana layong kayagi maramda miyamda sugaina khanganke Kwarok Maring Village amadi akoibada leiba khungang singi nupi amadi angang yauna punna miyoi cha maromda haksel gi khudong saba phanganke health mela adu da asa staff nurse ANM asa Facilitators amadi DHS Thobal gi staff sing na chawna mating pangki Iramdam Manipur Artists Association na measles amadi rubella ga mari leinana short play amasu utki DC Rosita na mela asi kanaba khudingmak khunja sing na lohong na bohona si haiki Haukiba February gi tang tarama pandigi Council of Higher Secondary Education Manipur na sinduna pangthokliba class 12 ki ngasi sociology thokpa numita Ukrul District ki tongan ba school singda council ge secretary su oiriba Dr. M Vidyasagar na luchingba akhan naba special task force amana haktheng na yengsin khre ngasi gi khungsada duda council ge member Dr. Lal Hali Sharma KH Ibotso Deputy Secretary TS Rameshwar amadi atai member sing su saruk yakhi ngasi gi khongchada duda ukrul gi humpung da leiba Sacred Heart Higher Secondary School Fungraitang da leiba Sentinel College amadi ukrul Higher Secondary School da pangthok liba exam gi fibam su tim aduna yengsin khe khongchada du tangkhul katam naulong saklong TKS ki secretary yauna atai member sing na sumateng pangkhe khongchada du gi matang da council ge
Secretary Dr. M. Vidyasagar na haikibada ngasi district asigi school singda exam asi niyom chumna pangthok libra haiduna task force semdana yengsinba se tangkhul katam naulongna sauna mateng pangbasi nungaiba phawi Mahiroi singna nataba pambai sizinnaramdana ingna signa exam pangthok lamba si ubada apenba poi haiki Matang koi center home si koi bu assist wiri basi koi TKS Ukrul headquarter gi BP Yawiri regional secretary Yawiri aduga education gi moi gi convener Yawiri aduga koi chachab matam da koi no ujarak pasi koi impression si koi satra sing si amaga sinaba udaba adagi masada any koi unfair means sinaba gi poram to udaba je koi we are very much impressed and koi Manipur da quality education ma yam thuna koi purupang mani hai koi TKS के सेक्रेटरी ना हाई की बदा काउंसिल की कांगबो ना लाकपिदुना पांगथोक लेबा एग्जाम सिबु यंगशिन बी बदा अपेन बपोई TKS की वॉलंटियर सिंह थादोक तोना एग्जाम से नियम सुमना पांगथोक ना बकन ना होटनरी हाईखी उखरुल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल राजेश श्याम ना हाईखी बदा स्कूल असिगे साइंस ग्रेजुएट टीचर हांग लगा लेरी मरमदुना क्लास 6 तगी 10 फाउबगी साइंस की क्लास तौनबु होनबदा अवाबा कया मायोक नरी हिरमसिदा मरी लेनबा सिंगदा खंगनबा लेख्रे अदुबु हौजिक फाउबदा थबक ओइना पांगथोक पिद्री मरी लेनबा सिंगना थुबा मतमदा मिजेंग संगबिनबा अपील तौरखी 6 तगी 10 फाउबगी क्लासिंग असी फजना चथबा ngamdabagi problem ama yam chauna leire hairiba problem asi tha mari manga gi mamang dagi mari leinabo authority da honorable education minister adagi respected director education s da aina matam chana pau pijabani adubu ngasi fauda thabak oina onthorpu ngamdri hairiba si nangai parikha gi season noibani na Only unknown session horpasida angak opangna awaba ma aina mayok naje haribasi tangai phadana yengchan biba man dakar leyaba wafam si ai thamjage Mayang Imphal da leba primary health center ne sinduna khuman mahikol dagi Mayang Imphal primary health center fauba mahiroi sing amadi oja sing na saruk yaduna measles amadi rubella gi vaccination campaign gi saruk ama oina khongsat ama pangthokre Paugi Maraktatna Atenba Bre Matang Lojari. For the first time in Manipur, MS Sofia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi tatatis college di. Mambal suma pang kuding jamane yo sumang roy pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piris di. Bas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Hakchangi labor solat padagi producing attaba hakchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi tabak amatta ngaraba upaidi jolib syrup amasun Jolib capsule with channel is Navio. Cái gì nào? Cái nào? Cái gì nào? Cái đồ bìa. Mà xếp bung nè. Nói lại với cái hắn mà cái tuồng bung ngầm rồi này. Phù la là cái tuồng này khá đi ba. Năm ai tôi cái đó. Sen bun bù cái lấy với đi ngầm rồi. Sen bun bù thuộc lấy với ngầm rồi su. Imphal finance salo. Ai cho hắn mà lấy ngầm rồi na. Imphal finance cái loan rồi này lâu rồi. Imphal finance là nông bùi mà nông gari loan lâu bùi à bùi tông chào bùi zeri. Adom na pam mà khali gari kuring mà lâu bùi bùi à. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Amukana tarab nuksari makhataba pau. Manipur amadi Madhya Pradesh ki oja amasung mahiroi singi marakta unity amadi cultural exchange ki thabak hengatna ba एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में ngarang Manipur College ta pangthokre unity amadi cultural exchange program asi Manipur gi oina college mari khak khangat pada Manipur College yaurakpani Manipur College na yumbu oiduna pangthokkiba thoromaduda Madhya Pradesh ki oja amadi mahiroi yauna Manipur College ki oja amadi mahiroi singsu saruk yakhi
Numit humni sathaba Ayurvedi campaign amadi mega health mela ngasi kanglai nat nainalup Ayurvedi Sadhalia Yumnam Huidromda Lushin Kre Lushin Bagi Thoromda Ayush ki Director Dr. A Guneshwar Manga Suba JAKRI F ki Captain SK Mungi amadi KNN LAO CEO Dr. Y Rajen Kumar Chingba Mioy Singh Saruk Yaki Health Kemasi Maru Oibagi Matangda A Guneshwar na wafam kaya fungdoki. Captain SK Mungina Indian Army na miyam gidamak yaifa thorang kaya paikhatle makhata na su paikhat khigani miyam na Indian Army da thajaba thambiu haiki. Lamlong Kaital Fambi Apun Balup na Sinduna Chahi Ahum Mapung Paraba Fauba Lamlong Kaital Sabidana Thamba Yaningda Bafungdoktuna Lamlongda Wakan Mipam Sathakre Lupki President Athokpam Apabina Ing Lisinganigata Taruki January Gitang Marida Yuhar Hakibada Kaitel Asi Sokpadagi Sidokraba Matung Mamang Chahi April Gitang Mapanda Chief Minister na Urep Uyung Tamkraga Ngasi Fauba Sabidabadagi Kaitel Pamising Awaba Kaya Mayok Nari Athuba Matamda Kaitel Sabidrabadi Akan Bukongjang Changshilagani Haidi Manung da lai tum urok hon tambi la me sa na harau le mayam ja khoi na song ngai ta ba sibu kari kum bim da so mo na so sa pam ju pan bi lak te asum ba kong ya wi si di amok hen nei mai biang khoi na chang cha si la so se da si ni khoi Sagolman District Hospital Sagadaba Mapam Kundrakpam Kendragi MLA gi imung manung na sahi tawdabadagi saba yadana leire haina Peace and Development Coordinating Committee na Fongdokli bawafam yumpham yawdabani haina Kundrakpam Kendra Development Committee na sengdokli Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada committee gi secretary Sorokhaibam Yai School na Hospital asi sanana bagi lamgi chayna bawafam amata leite asigumba wakhal ta da bawafam kaya asina miyam da chamam na bapokhalli mari lainaba singna miyam gi yenglaga athuba matam da hospital Saba Hobiu Haiki. Haibagi adugumba commitment supi gre adu handaki haukiba pegi assembly session da ju concerning sarna samangna athuba matam da haiba somang hospital se pai sa horani haibagi adu commitment supi ki balai grabani Iram damyam gi apunba khorjai lub ima kholgi Taraga Taruk Suba Mapok Kumon Thorom Manipur Press Club ta pangthokre Thoromadu da Imphal East ki Adyaksha P Bimola Lub asigi President Kesho Irengba Sahitya Academy Awardee Raghu Laisang Them amasung Manipur University ki Assistant Professor K Santibala Susaruk Yakhi Lub asigi Irau Khol amasung Jingangbam Sangai Chaubi gi Nongzu nang na mingthonba lairik phongki tongan ba mana mathung kaya su lanthoktunai kai khumnaba utkhi Kanglada Lairamba Ibudo Pakang bagi aseng bamitam mangliba asi Chief Minister amadi mari lainaba singna puthokpinaba International Manipuri Mothers Association na pungning chingshili Manipur Press Club ta pangthokpa association asigi mapok kumon ga mari lainana paumi sing unabagi thoramda lup asigi President RK Ongbi kuman laimana wafamasi phungdokibani Kanglada Assam Rifles lairingai da fauba yamna chekshina thambiramba Ibudo Pakang bagi mitam Assam Rifles hongdokraba matung ikui kuidana manghan kiba silaibak thibani mitam masti fangnana ba mari lainaba authority amadi miyamna hona minasi haiki Dambura sukjauba makhal laga ne thammi bado idong Pakang manate Madu Thainagi Wangam Pungai Jana Sumaina Tuonga Galerambani Tuonga Galeramba Mapam do Aduda Sanagi Kaujeng Taramni Anika Mapam Didanang Urepta Maga Dide Imasela Luhajana Adugi Pungane Huzi Ain Latsaripasi Mapalamda Lairik Matik Chana Hairaba Naharol Kaya Chatkibana State Asigi Chokhatpada Tintha Lehaina Minister T.S. Biswazin na Fongdokre Akam Pata Leba Nailita Pangthokiba Nungmagi Oiba Job Fair Hogdokpagi Thoromda Wafamasi Fongdokibani Thoromaduda NIC ki Senior Technical Director S. Syamzet Institute Asigi Senapati Extension Center ki Additional Director Y. Subhas Chandra Susaruk Yakhi Mapalam gi Famani Yaw na Punna Taratret na Fair Asida Saruk Yakhi Minister Biswazit na Manipur Government na Chahida Myoy Lak ama lising Yangkai Thabak Pi na ba Thorang Paikhatlei Masigi Manung Sanna Loitang Khunong ki Spinning Mill amu Hingat Hanba Haure Kwata amadi Bagai Rensta Lashing Thabagi Thabak su Haure Fishalon sa amadi Atai Hiram Singh Thabak Pi na ba Pandam Thamli Haiki It's really going now. Comparatively, India, 65% of the youthful post comparatively other developed countries like this. Hari by
65% सी अपुंग फाना अखोइना फजन यूथ सिंग सेम मतमदा अखोइ सी नोम नत्रग नोमदी अखोइना पृथ्वी से द पार्टी टॉप कंट्री द वर्कने है वसी अचेत थाजब दोगलोना नसी भारत के प्राइम मिनिस्टर ना स्किल डेवलपमेंट से अदु माय वखलोंदा नंबर ऑफ द स्किल लेबर से इंक्रीज तोरिंगै नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लेरिबा थब फुंदगी चांग से हंदै है वसी मागी वखलोंदा अखोइ सिगी एबो पाखले इबने ngarang numidang pung 10 rom tabada Imphal East ki commando madi narcotics ki kangbu amana Khergaon awang sabal lekai de leba Khetrigao part 2 gram panchayat ki pradhan MD Abdul Kudus ki yumda namhuda thiba humba ki thabak sathana ba honarami haiduna ngasi wakat mifam phamkhre sabal lekai youth development association amadi lekai gi meira paibi singna senduna pangthokiba wakat mifam aduda saruk yakhiba singna ahingda pradhan gi yumda changlak laga mingchat thian na ba honai haiduna yaning da ba utki pradhan MD Kudus na ngarang laklamba tim maduna chatlamba lichat amadi nganglamba singi damak la le haina numit nini gi manung da sengdoraktrabadi khongjang leptana changsingani haiki Suguma thabo se makata na adum police department to widuribra asona son mi yengaga to widuribra masugum si yaribu makai makata na to duba phagadra aina khali adum tawrami be singduna su asana lale haiba wafam haijadragadi supreme court ta na ai chatlaga moi gi mathakta case affair ama to ni haiba wafam jima STV kuthang le tamjari Bisnupur district ki manung de leiba government school singi mahiroi singi career counseling amasung career guidance thoram ningthaukhong higher secondary school da hodokre district administration Bisnupur gi midyang makhada SDO Bisnupur ningthaukhong higher secondary school amadi ZEO John 4 na punna sinduna pangthokiba thoram aduda DC Bisnupur Pawan Yadav SDO Bisnupur Lali Thambi Kalidasa SDC Sanatombi SDC Ningthaukhong Circle Risikanta Susaruk Yakhi SDO Bisnupur Lali Thambina Mahiroi Singna class 10 amade 12 loiraba matung karamba masaga chunaba line da chatkadabagi haibadu khanjaba ngamnana ba pandamda thoromasi pangthokpani ngasi haudogliba thoromasi makhatana district state government ki mahi tampham sangsing da su pangthokani haiki DC Pawan Yadavna isa isa na tawriba sinpham aduda chunana ba honagadabani mahiroi oiringai matamda isa isa gi chunaba lambi thiba mathok tai lambi edu mai paknana ba kan honagadabani haiki Because after class 10 you will be taking a subject, you will be deciding your stream, which stream to enter into, whether you want to enter into science. MDU na Ministry of Culture gi makhada All Manipur Drama Festival lakliba March ki tang 15 dagi 19 fawba pangthoklagani ya school police land da leiba union gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada General Secretary Pangambam Setuna Manipur gi laioi khraba folk theater oja singna section na ngak senduna thamlamba art asi yokhatna ba pandam da festival asi pangthokpani handaki asida Manipur gi theater grove taruk na saruk yagani haudokpa numita MDU gi pidonu utkani ba pandam da Manipur Dramatic Union na All Manipur Folk Drama Festival asi sahi kudingi Ministry of Culture Government of India dagi share gi mate pradam nijarga sing festival se pangthok chon lakseban Child Rights amasung Protection gi matang da District Child Protection Unit Chandel amasung Center for Development Activists Wangjing na senduna nongmagi oiba sensitization program ama Threat Center more da pangthokre tharomadu da Child Welfare Committee Chandel gi chairperson Echin Haukip District Child Protection Officer L Victor MCM gi President M Thoiba Khanongpok apunba nupi luki Vice President CS Ibecha nupi kunai gi Vice President P Premabati susaruk yakhi Sigi tang kun taruk tagi April gi tang kun manga bhawa laibak sin batung na pangthokadoriba measles rubella hida kapthokpagi campaign ki mangoina na District Health Society Technopal na sinduna school gi mahiroi singna molnoi dagi palen fawba khongchat amasat khre campaign tasira tha mapan dagi na chahi 15 fawgi manung da leiba angang khudimak manak nakpa government ki analayang sang sing school anganwadi center sing da puraktuna hida kapthokpiu haiba paujel sandoki Jafau Bazar gi indoor stadium dagi shu hauduna DC office phawa measles rubella vaccination camp ki khongchat amasu chatkhi chahi asigi January gi tang 13 tagi ngasi fawba singjamai okram laikai gi mafam singda toti ising tharak tre hairi lamdam adung gi miyam na ngasi laikai gi community hall da wakan mifam sathakre toti ising tharak
थारक्तबगी matangda mari leinaba singda wakallabasu ngasi fawba kanaba fangdre anouba pipe sing panabani haiduna hanagi ariba pipe sing kathaklanle hairi mari leinaba authority na midyeng sangbiduna athuba matamda ising fanghanbiu haina lamdam adonggi miyamna appeal tawrakli. Directorate of Handloom and Textile Manipur na sinduna numit tarin isa tharakpa craft exhibition border village of Manipur ngasi nilakuthi da leiba Arvan Hatta Loishin Kray stall kuntra na saruk yaduna pangthokiba exhibition aduda nilakuthi GP gi member L Liklai Leima Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ki General Manager E Zinten Deputy Director Handloom and Textile CS Surkumar Manipur Handloom and Handicraft Development Limited ki Project Manager TS Sunila amadi atai mioi kya su saruk yakhi easy ten na hai kibada Manipur da lairiba handloom amadi handicraft ki pothok puthokli basingna makoi na saningba saba yadana ba department na design pin na bu honari masigi maru eba maramdi pothok sing mapalamda pubada chana nabani haiki aiba koi handicraft artisan amadi helom gi weaver punamakta department na asuki matik thawa yauna honabiri habasi mangda thadi wakhanda thambiduna agi paibi diba sinbamduda karam makhalgi khudong chadaba lebage habatu matam gi matungina Kurai Mandal BJP na sinduna Rashtriya Prashikshan Abhiyan gi makhada Boot Level Workers Training Program ama Kurai Laikulem bida pangthokre Thoromadu da Kurai Kendra gi MLA L Susindro BJP Manipur Pradesh ki General Secretary A Sarat Kumar Susaruk yakhi MLA Susindro na miyam gi yaifanaba gi damak India government na paikhatliba scheme sing miyam da fangangani Kendra si chawkhatna bahonna bada matam khara di changani haiki masi pai darkar ada ai gandana MLA Kurai Kendra gi MLA wale mayamna Support kita ada mayamna hoda bidna BJP ke pergi lagi di ba wakar mayam hoda bidna ko jasi try ke dige mede o ere su lagi tu scheme mayam singse mas mayam tu phangan de ai na moy District Handlooms and Textiles Office Imphal West na sinduna handlooms weavers under Social Security Pradhan Mantri Bima Yojana National Handlooms and Handicraft Development Welfare Scheme gi matangda nongmagi oiba awareness program ama Khongampat Awang Lekai Community Hall da pangthoktuna fisabi singda weavers card sanana ba handloom delivery scheme amadi life insurance ki form su yenthokre Thoramadu da District Handloom and Textile Imphal West ki project manager TS Sunita 6 Posambam Gram Panchayat ki Jila Parishad L Bobi amadi ward member sing susaruk yakhi Jila Parishad L Bobi na sarkar na fisabi sing gidamakta paikhalakliba yai fathorang sing asin ningthi na khangbaga loinana madugi kana ba launana bu honagadabani sarkar na piriba khudong chaba sing asi launana bu honabada thamoi singna niyom sumna thabak tawba mathau dai thabak phajana niyom sumna tawrabadi bank na su loan pibada chingnaba leiroi mai pakpa fisabi sing oinana ba thabak phajana tawsi haiki Apunba Handloom and Handicraft Cooperative Society Yambem Khunau na sinduna AHBY scheme gi makhada self help group semna nabagi ani shuba awareness amasung motivation camp ama nungai pokpi community hall da Imphal East pangthokre Thoromadu da Johnston Higher Secondary School gi principal oiramba W Biren nungai pokpi Mairapai bi gi president M Memsa handicraft promotion officer S Angan Bala susaruk yakhi IMC ki faculty member S Herozit amasung commerce and industries ki assistant director oiramba W Birendra Zitna resource person oina wa ngangki Manipur University Student Union Lisingani Manga Lisingani Taruki President Oiramba Chingshubam Rupa Chandrana Manung Matam Sadana Laikidabada Manipur University Student Union na awaba fungdokre Hauzik Sanabagi Pau Lobirasi Sanabagi Pau Pizari Chandel District ki Laisok Chingda Tarau Student Union na sinduna haukiba tang kundagi kunmari phawba sathagadaba Tarau Cultural cum Sports Mitta ISTB ki Editor in Chief Brojendra Ningombana saruk yaduna tongan banat ki amadi sports ki thoram kaya pangthokre Tarau Furubasi mutkidana ba punamagna hona minaba mathau tai haina su ISTB ki Editor in Chief Brojendra Ningombana fungthokre ngasi ki thoram adu the Jenims ki Professor Dr. Manglem UNESCO Club Manipur ki Secretary
Ambition Thangal su saruk yaki Tarau Tribe Union amadi Tarau Student Union ani na Chief Minister N Birenda pigataba memorandum ama ichamgi former President N Rajendroda Khusinanaba memorandum ama thorum aduda saruk yakiba Professor Dr. Manglemda Khusinaki memorandum aduda Tarau Furupna Kundariba Leishok Chingda Special Package Oina Lairabagi Pankai Makhada Laiba Myoy Singi Yum Chama Sabiba Amadi Mafamaduda Guest House Amasu Sabina Bapalli Tarau Tribe Union gi former President M Lumsena Furubasi Manipur gi Ningthauna Sakhangduna ing Lisingamaga Chamapan Kuntra Mangada Matam Adugi Ningthauna Aiba Zerol Piraktuna Ningthauga Haktingnana Laiba ki Thaudang Kada Saruk Yarana Ba Khanghalakhiba Leiki Ngasidi Furubasi Missing Yamdaba Furup Singi Marakta Ama Oire Manipur Sarkar na Tarau Furup Policing Aniga Anida Sakhangbiki Lengak na Population Control Taunana Balokhalakpa Khongthangda Missing Yamzadaba Tarau Tribe Thorang Asida Yauhanduna Thambiram ki Haiki ISTV के एडिटर इन चीफ ब्रजेंद्र निंगोंबना पृथ्वी की लैरिबा मुसिलक्लबा फुरुप सिंगी मरक्ता ताराउ ट्राइब असिसु अमनी अपिकपा फुरुप अमा ओइरिबा ताराउ ट्राइब मुतखिबा हाइबसि लमदम असिगी नुशिनिंगाइनी फुरुप असिबु मुतखिदनाबा पुनमकना होनबा चंगी मसिबु मुतखिदनाबा हौगलक्लिबा नाहा सिंगबु निशादगी लापथोक हंदुना मसामौ फबा नाहा सेमगतुना हेल्दी ओइबा सोसाइटी मा सेमगतपा मथौताई ताराउ ट्राइब की कल्चर अमसुंग लोनसु मुसिलक्पा याबगी फिबम द लैरी कल्चर लैंग्वेज मुतखिदनाबा ताराउ स्टूडेंट यूनियन सिंधुना पांगथोकलिबा कल्चरल कम स्पोर्ट्स मीट असिगुंबा थौरमसी तोइना पांगथोकपा मथौताई हाइकी पॉपुलेशन ओइदिबा ताराउ ट्राइब की मागी कल्चरल स्पोर्ट्स एजुकेशनल हिस्टोरिकल असिगुंबा पर्सपेक्टिव मयामदगी पुलप पुले हरगा अखोगी फुरुप असे मुतप यादे हाइबा वखलदा पुन्ना असिगुंबा थौरम अमा सहीगी ओइना पांगथोकमिनदना लैरिबा अखोगी नहा ओइदिबा नुपा मसासिंग नुपी मसासिंग मखोगी मटिंग फुदोंननबगी अदुंबा खुदोंसाबा अमा पीरिबसे मसिमक तंगाई फदना तौदबा यात्रबा अमनि हाइना आई खंजै अदुगा अखोई ताराउ ट्राइबटिगिसु तोंगान बा अखोगी स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द ट्राइबटिगिसु तोंगान बा अखोगी स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द फुटबॉल द ओबेयाई हॉकी द ओबेयाई अतै तोंगान बा डिसिप्लिन मयाम अमदा सोंथोगरक्तना यावरक्तना मखोइसु मणिपुर की मिंचक पुरंग होनबदा मखोइसु अचौबा कंट्रीब्यूशन ऑफ पिहनबदो मदु लंबी दो अखोई यापीबस मथौ ताई पतंजलि योग समिति चिंगमैरोंगना ब्रांच अस्तिगी निपालक सुबा फाउंडेशन डे सिनाम श्यामा सखी टाउन हॉल पांगथोखरे थोरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर ओइरंबा प्रोफेसर एच टोम्बी सिंह रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एन जी टेस कुमार आईओसी की डेप्यूटी जनरल मैनेजर एस आई सिंह रिम्स की प्रोफेसर प्रियो सखी देवी सुसरुक याखी ngasi थोरमदुदा योग की डेमोन्स्ट्रेशन अमसु इंस्ट्रक्टर रूपचंद्र की मखादा पांगथोकपनी जम्मू एंड कश्मीर मार्च की तांग कुंतरेतगी पांगथोकदबा 33 सुबह सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप सरुक यागदबा मणिपुर की सानरोय अमसुंग ऑफिशियल सिंह असि इंफाल थादोखरे चैंपियनशिप असिदा सानरोय 19 अमसुंग ऑफिशियल मरीना सरुक यागनी हाइरी मखा ताबा पाव पिजद्रिंगाइदा अतेनबा ब्रेक अमतंग लग्जरी चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सिंगतबा हक्चक चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हमा नुंगारक्तबा सिंगिदबक अमत्त नायबा उपायदि जॉलिप सैर अमसु जॉलिप कैप्सूल बु चंगने सिनबियो Kanano, kaino, kaido biyo. Masih pumna. Noi lebih deh gari ahan maga tong mangam terus ni. Hula lagi tong ni khali ba, nama itu ikai terus. Senbun puthok lebih deh ngam terus. Senbun puthok terus lebih ngam terus. Impal finance terus lo. Ayo ahan balai ngam terus na. Impal finance terus loan ni loan. Impal finance na nunggu di mana untuk gari loan lobu ya bagi tong capai pijari. Atau napa mengkali gari kuning mak lobu biaya ni.
Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Amukana taramnokchari makhataba pau. भोपाल दा अप्रैल की तांग कुंदगी हौगदौरिबा निपालक सुबा हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन दा मणिपुर हॉकी की मखादा स्टेट जूनियर टीम सेमननबगी ओपन ट्रायल अमा अप्रैल की तांग कुन मरी मसुंग कुन मंगादा खुमल लंपाक प्रैक्टिस ग्राउंड दा पांगथोकलगनी मणिपुर हॉकी की मखादा लेबा यूनिट क्लब एसोसिएशन सिंगना सानारोई सिंग थारकनबा खंगली मखाताबा सानाबगी पाव अखोई की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोया निंगथौजमदगी फंगबीगनी Third March 2008, the 4% with open. भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की खेलो इंडिया स्कीम की मखादा स्पेशल ओलंपिक भारत मणिपुर चैप्टर ने सिंधुना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दा डिस्ट्रिक्ट मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की सानारोई सहूम लोमना सरुक यादुना स्टेट गेम्स फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हौख्रे हौदोकपकी थोरमदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमदी KVIB मणिपुर की चेयरमैन लाइसम राधा किशोर स्पेशल ओलंपिक भारत मणिपुर चैप्टर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर M अक्षय कुमार मणिपुर सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एन प्रवीण नाहरोन थौदांग की चीफ एडिटर खोइरोम रोया लाकपसु सरुक याखी अखोइना पुरमना अगांसिंगसिनो याम धाराव तयाम कुबिलटुना असिबुखत मार्ची कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पंता हगपियो प्लीज मसाना मंगा एथलेटिक्स बैडमिंटन बॉक्सी फुटबॉल 5-a-side टेबल टेनिस अमदी यूनिफाइड स्पोर्ट्स बॉक्सी दा अथोई अहेन तानगदरिबा मसाना असिगी ngasi अहोबु नुमिता मीटर सामगी सेनर गर्ल्स की F1 दा इम्फाल वेस्ट की टी बबिना इम्फाल ईस्ट की L चित्रा अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की Y रेशमाना अहानमनी सुबमदी अहुम सुब ताखी मीटर सामगी सेनर बॉयज M2 की पांगथोखिबदना इम्फाल वेस्ट की KH केसो कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की E नाउबा अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की आइस ऋषिकांतना अहानमनी सुबमदी अहुम सुब ताखरे मीटर सामगी सेनर बॉयज M1 की पांगथोखिबदा बिष्णुपुर की M जोगेन थौबाल की O ऋषिकांता अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की N किसा चंद्रना अहानमनी सुबमदी अहुम सुब ताखरे मीटर सामगी सेनियर गर्ल्स F2 की पांगथोखिबदना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की L चित्रा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की TI साबतिनी अमदी इम्फाल वेस्ट की S अबेमना अहानमनी सुबमदी अहुम सुब ताखी अखोई भारत फंबगी लमदा 0.7% लेजब पिक खबलम मसिनंगसी इंडिया की एनी स्पोर्ट्स दा अतोतबलम कया साइंस एंड टेक्नोलॉजी दा तोंगन बा इंजीनियरिंग सेक्टर दा तोंगन बा अखोई कंपटीशन कया दंगसिदी भारत दा मणिपुर की मच्चासिंग मणिपुरी सिंग सक्ताई कुनिपाल सुबह गवर्नेंस कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच दा सिंखै हुनबो पोलो क्लब कोंगपा नमदी खुराई पोलो क्लब माई पाखरे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग कुनमाथोइदगी मणिपुर की पोलो टीम 13 सरुक यादुना इम्फाल की मपाल कांगजिबुंगदा नॉकआउट बेसिस सथरिबा कुनिपाल सुबह गवर्नेंस कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैच दा सिंखै हुनबो पोलो क्लब कोंगपाना CRPF पोलो टीम बु पांजल 13 अहुमदा यामना लाक्सना माइटिबा पिखि मैच असिदा माई पाखिबा सिंखै हुनबो पोलो क्लब कोंगपान की पांजल सिंगदु L कोकेसोर अमदी Y सूरजना पांजल मरी सनखि टी सेंबा ए बसंता अमदी TI काउबुना पंजल अनि चंदुना मैच असी माई पाखिबनी मैच असिदा माइटिखिबा CRPF पोलो टीम की पंजल अहुम मदुना Y ओखरेन रजित ओ समरजित अमदी ए श्यामानंदना सनखि
टूर्नामेंट असगी अनिसुब मैच की सानखिबदा खुराई पोलो क्लब ना असम राइफल्स पोलो टीम बु पंजल मापल सिनोदा माइथिब पीखी खुराई पोलो क्लब की माई पाखिबगी पंजल सिंह अदु टी रोशन न पंजल मरी और रोजन न पंजल अहुम चनखी अतोपा पंजल अनि अदुना एल थॉमसन न सनखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असगी हय नुंथिल पुंग अमताबदा अहानबा मैच ओइना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम सी अमदी खुमन पोलो क्लब का सानगनी अनिसुब मैच नुंथिल पुंग अनि ताबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी अमदी नंबुर मपन पोलो क्लब का अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच ओइना सानगनी KSC on Nambulena YWC Langthabal bu maiti bapiduna Taruk Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki final sangkre tha sigi tang kuntaruk ta sanagadoriba aroiba match ta Cyclone Thangmaibanga thengnaragani Manipur Veteran Cricket Association sinduna mamang thagi January tang kunipal dagi team nipan grubani thokna khaidoktuna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground sathariba Taruk Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ani suba semi final match ta KSC on Lambulena YWC Langthabalbu run tarada maitibi piduna final sangkhibani match asida mai pakhiba KSC on Lambulena tos ngamduna ahanba batting tokibada apibo over kunda wicket manga turaga run samaga kuntaret lokhi masigi pakhumda anisuba batting tokiba YWC Langthabalna over taramapal ga ball anida wicket loina turaga run samaga taratare khaglawduna match asi maiti khibani match asida KSC on Lambulengi sanaroi lulunna over aniga ball anida wicket ahum lawduna man of the match taki Marisuba Plate Cricket Tournament ki ngasi sankiba match ta UCC Uripona Oscar Pauna Bazar bu maiti pikre Manipur Cricket Association na sinduna mamang thagi February tang kulumdoi degi tim kunma thoina gurumari thongna khairokuna Langthabal Public Ground sathariba Marisuba Plate Cricket Tournament ki ngasi sankiba match ta UCC Uripona Oscar Pauna Bazar bu ransa maga humputra humdoi da maiti pikhibani UCC Uripona tos ngamduna ahanba batting tokibada over kuntra manga da wicket tare turaga run sani marputra manga lokhi masigi pakhumda anisuba batting tokiba Oscar Pauna Bazarna over kunipal da wicket loina turaga run samaga kunithoi khanglawduna match asi maiti khibani match asida UCC Uripo ki sanroi sarwanna wicket ani amadi ball kuntra tare tar run sama lawduna man of the match taki sathariba tournament asigi hayeng ground asida crowd khamna bazar amadi SSU Singjamaiga sanagani Kairao Kendra ki MLA Lorembam Rameson sponsor Toraga Urup Arapti Development Coordinating Committee na sinduna tha sigi tang taramapal dagi team taramapal grumari thokna khaidokuna Arapti makhalakai kangjibung da sathariba Kairao Kendra Singmitami Integrative Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta TIS MMT na Isai Kolbu goal ahumanida anisuba match ki sanakibada AYLC team A na YFU bu goal manga ahumda ahum suba match ki sanakibada YDCC na win club goal ahum amada amadi KDYC komidokna AMLYC Arab tibu goal ahumanida maitiba PK District Sports Association Kakching na sinduna Association asigi ground da tha asigi tang kunmathoi degi team tarungna group ani thongna khaidokuna sathariba taramari suba DSA Trophy State 11 Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta KPSC Kakching na DYA bu goal ahum ani da maitiba PK ani suba match ki sanakibada AFC Thawal na UBSA Kakching bu goal ani sinoda maitiba pikre Sacrifice Boys of Sugunu na sinduna Sugunu Public Ground da tha sigi tang kun mathoi degi team kuntra taruna knockout basis sathariba ahum suba ni thogjam angom samadi Laisam Ronit Memorial 7 Asset Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Singtorna 7 Brothers bu ama sinoda ani suba match ki sanakibada NYC na Diamond Warrior bu penalty da goal manga sinoda ahum suba match ki sanakibada Lamjau FC na BFC bu goal taruk sinoda Marisuba match ki sanagada team Kakching FC laktabadagi Tapoksing FC na walk over lokre Thagachari boyai ning thongzam housing asi nongmagi oiba aying asagi pau amuk lobirasi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasigi khwaidiki sakiba Celsius degree kuntra manga dasmik yankhi manga Ingba Celsius degree tara dasmik hubutaran thoi
नुसित यावब इसिंग मनगी सांग मैक्सिमम दसादा मरफुतरा मरी दशमिक तरामापन मिनिमम दसादा कुंतरुक दशमिक मरफुतरा तरुक ओइखे ngasiगी nong sukibagi sang suino dashmik suino mari millimeter ne loshilak pada maru oiba pau amuka hana pizari Government ki employees sing ningthauka ban numitagi masa masa gi mathauda hanjinna ba chief minister na appeal tauri government ki oina di paralyze oiba yadabani na akhang ahai mi nek laga thabak suhal lagani hairi Senapati ki district headquarter da Bharat Sarkar Manipur Sarkar amadi UNC ki nakal ahum gi oiba wari shanakre April tara fawgi manungda state government ki firep UNC amasung center da khangan ba haina yanakre amadi Manipur da BJP na lenga libasti constitution ki laws ting khongoi na bani haina AICC ki spokesperson Susmita Devna phongdokre ISTV na pizza pau matang asida loizare mireng tabire ba singbo mukan na khurum zare